Ia. O whaamaluru atu, ia pe o ua motusia whaafuasei le tatou live, ona o e le iloa mafuaanga te ia ua motu whaafuasei mai, ia, ai le awhaina i o polo kalama lava o whaafifianga, tatou te Faiai. Ia, ai, o le la... I pese moni mana o le tawita. Se pese moni mana o tatoi. Ia, o le a wha uma atu o le la tātu le pese moni mana o le a tawita le na uma mai le tatou lai mua. Ia, o na whaaluatulu la ia se mātau alunga. Ia ma tatou malolo e nei pō malo lava. Whaamaluru atu, ia ua motusia whaafuasei le tatou live. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola.
Tawita ia ilana pese foi pe ona Maina. Ia Lole o le la fa watu male pese le Maina o hana pese muli la na o pese Tausanga. Ia ma fa watu ia tapulo kalama ia tato malolo nei po o si mel fa fonga tato mafuta. Ia le pese le saunia o hana ai malo lava le o vai atu ia le o toe o mai tato au mafuta le o toe o mai o no o pe fa se te le loa lava poleme o pe ai o le aso o vai te mi fia no winga o le la se a taima langi marua ko makape ko ya makakola o le a ita tangata o le a ita ne tangata fia ya wa ka longa ia o hana ia o se le tanga nai esse é mal ia Manuia Lepua Faiai ia boa ali mai wa umar ka kupu fa wa kupu aola mamai tau talinga foi o lau Christmas e ka ko fa penga vai fengi mai Lole sai malangi mele tu wow pe asu se fai dua kala ni Manuia lava ya pese fa umai pese Tausanga nei po io pese tau ya moto tasi Ora mamai mori. Mai tai mai langi ora mamai mori. ai mere ngo ka musmai ko ko pela ko apa tonu ya pele ya ke ko e fare tua ya sori le pele ai watu esele me ya la ya pele o pia nga sa mo fo sa o ya nah ya pese o hana Manuia pese ia tala Peo tala le marosi tala ele te vai ele te foi malo lava faftai lava tu makuta mai ele tá tu kalama ya fai tala foi ele Uila Sa ele tu fa apoio vangal maftanga ia ne la o to mau mai ato au mai la o Christmas se I tato mafuta falele ma fato falele ya de sa o di da won me direita dai falso mas ai alme ya na ngai kele dua kala ya kemelangi ne sa le ya ra temelang
O le emo mo rio kau ka ringa. Pa malulu atu o malo si telele anu ole Uila Sa tau i la Christmas ia salon No ia que no faz mai o com caminho. nice le mata io e lo uma le fo si mel maka ole malo si na pa alto tsari ele foi mel mama ia ole la ali a faton aiti ia singa ko me ko penga se se kau fa ku mai lunga la au Ia me ko penga ke. Ia fa ku mai lunga la au tatou ia ele fe ka kau lunga Pas foi uma lá o que se basi. Matana fa ali mai uma ia te unga o lo fa pese mai fai te unga lau ai ia te unga Eu se eu valele. ia o mafuta Me ko penga wala. ia O mai va pia e vide mai aqui no ma fa ne cope ia ia tato siba loe Masino pa exercise, paloroli, mai lunga, au mai lalu, au maluma, au samba, ia nuero malpai malima, Doi. Ya. Yo. Não vai nada, ia lo. Kalau si mama iro alo si balaksa. Fai me chavi te wa mo mar si va vao.
vai le Manuia. Ioi. Ia. Leo vai atu ia fia uma. Ia. Lai fai meta tau mafuta. Maina tūrunga. Ole. O te tūrorunga. Pero mori. O te tūrorunga. Pero mori o studio. E langa o ke popolea. E popolea ni te ua pefo. Pefo tato. Ia. Ai malo lava leva. O te minei. Ia, sei tata nola I titi sei kau ko le sela tau sala. Langa o lela a whaile tato tau alunga. E whaile tato tau runga. Ia ai lofa atu tele mo o tō uma. Whawhetai foi. Le mafuta mai. Whawhetai foi le au pipese. O nipo. E ona whaalau ilo atu. Vai aso fou. Ia. Sui foi anga o vai aso fou. Tō vai foi se isi foi la au kirisi masi ese. O le a tau tuaina o Samoa. I rea vai aso pe au ria tuai le ola malmalosi. Ia, Lole. Leo a fili le vii a le siu a la whanga. E te sa ai. Sa ai. Whai e le tātau alunga nei po. Ia, alo maia. Alo maia. Whai le tā siva tau alunga. Whapewa tātau mafuta. Mama, tau mai langi. Ia mo tau umalawa. Ia, o le tātou tau alunga. Sai malangi. Tau tā siva. Ai ulis fatonu. King of Maroon. Samoae! O paia mo saula le koyo yai! Ai se ngia se tanga malu! Se o fati fia le tato waso! Sauia! Yo! Ui! Yeah, Zoe. Au wewe, nano mai. Zoe. Nada mai. Oh, oui. Yeah, ata mai. Oi. Yeah. Zoe.
Nana mai. Hey. Nana mai. Oi. Here. Hey. Nano mai. Malu. Ya. Ore. Faiungan na. Ore tawalungan na ole tato prokalama I lenei fiafi. Ia whaftai atu ai. Ia mo le taulunga ina fo le tato prokalama. Ia mautou foi o loo mai moa mai. Ia mamafuta mai. Ia whawhetai lava. Ia Lole. Ia alo ia whaise tā upu. Wā fo I lātou mafuta mai fo I neia fiafi. Ia, te whaftai atu leo so ia Maina mo le Manuia. Ia, fia foi le loto ia una wong fai foi into I mau foi le neia Manuia le au maua. Le Manuia se asa mu esesi. Ia ave ia o fai masui ale si ufonga ta fo Uila Sa. Ia le fatonu, fa fatua, ia Maina Faiai, ia fa pe tato IT. Me mole atu le matou whaftai tele lava. I tatou wo, paanga, tama, matina. Ia mai se foi le lasi o sa mua whapeona whatasi mai tatou plokalama le neia fiafi. Ia fai fo wa ia se upu wa se, po se upu wa sala. Ia whamomole malu ave I fale. Ia e loa tangata longa se. Ia whaamali atu, fai fo sa se taimi wa alu. Pe atu ai fo le malai ma leuso. Ia atonu fo ia fo se winga po se ne fo wa sala. Ia whamomole whaamangalo I mātou. Ia momole atu mātou alo fatele lava. Ele tatou atu no pele o Samoa. I whatauranga I mes fo whatua tausi. Lato malava lo fatasi mai I le polokalama le neia fiafi. Mo le atu lava mātou whaftai tele lava. A tono foi wa whaamaliaina foi o tō. I le mapolokalama mana leo so ia Maina. Ia mo le atu whaftai tele lava ia Maina. Ia whapele whatonu ia te la epa mai se whaletua mo le nei fo ia wanoa wa whai no toi whaatasi atu ai fo I lunga le si ufonga tae fo Uila Sa. Ia mo le atu la whaftai tele lava I whamia le atua ia te otou uma lava. Ia mai se ai o tatou tai o tatou plokalama. Ia fo se taimi o I lunga po le tausanga. Tatou toi whailu ai. Ia toi ai mai fo I moli mo nisi masi atu I nei Australia. Ia whaftai tele lava. Mo le Manuia. Ia Manuia le atua ia te otou uma lava. Ia. Tai Lole. Whaftai lava Lole ia mo le lo pito la au fo. Sosoani mai fo I le polokalama. O mo ni la o Christmas ke min si vai. Polokalama ia fiafi. Ia Samoa le toe whasiria lava se upu nau watu le anganga o whaftai. Ia I le tō mafuta mai fo I tātou plokalama. Ia nei pō, ia whaftai lava ai Manuia tele whai ngā marorona nei pō.
lofa tele le Uila Sa mo o tō malava. So whāsoifua Samoa. Ia, so whālole, Manuia tele. Tai Lole. Thank you everyone for tuning in. Manuia Christmasi. Ia, so whāsoifua. Tai Lole. I'm making this quick video because it has been 1 month since joining the Cashflow 101 system. And so what I wanted to do is make this video to show you the results that I've gotten in my first month joining the system. And so you see here, there's tons of packages. I don't know exactly how many. Got a calculator right here. We're gonna calculate the running total. And I'm just gonna show you what kind of result that I've gotten since joining this system. Now guys, the craziest part about all of this is that the only thing that I did was plug into the system, follow the instructions, and then literally get this cash sent directly to me, hassle-free. I don't do any selling, I don't do any closing, I don't do really anything. The system takes care of it all for me, which is insane that I plugged into a system and now I'm literally getting cash sent directly to me. So let's go ahead and count this up. It's the first package. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's 1,000. 2,000, 3, so we got 3,800. So I'm gonna go ahead and put that in the calculator. So 3,800. I don't know about you, I don't know what your income level is, but right here, just one package, one person signed up, it sent me $3,800. This would be more than enough to replace most people's income in a month. All right, so we got a second package. We
got $1,500. Let's get into the third package. And I just gotta say, you know, this has been the easiest system I've ever worked with. Simplest, the most stress-free. So let's go ahead and count this one. So the third package, 1, 2, 3, 15, 16. So we got $1,600. All right, got 1, 2, 3, 13, 14, 15. So we got another 1,500. I really can't stress that enough. It's just, I almost didn't believe it, you know, just being honest. I mean, to have a system this good, these opportunities, these systems, they don't come around often. It's 1,500 again. All right, so right now we're at $9,900 for the month. I can say with just dealing with, you know, basic numbers, that's way more than the average American makes in a single month. The average American works way harder than following a system like this. That's the power of leverage, you know? 13, 14, 15. Yeah, this tape, it's the hardest part of my day is dealing with this tape. If you're at all skeptical, all I gotta say is, you know, look at the proof, check out the system, go through it, really understand what's being leveraged here, right? So 1,800 plus 1,500, we got 3,300. All right, so we got 3 more to go. How much harder do you work, and for how much money are you getting? You know, that's really what led me to sign up for this. Is when I heard just how simple and easy this is. Obviously, there's a risk with everything, but I tell you one thing: this definitely beats any of the jobs I've previously held. So $3,500, guys. I'm not joking. This is insane. Another $1,500. Last one. And then 1, 2, 3, 4, 5. So it's 1,500. All right. So the total of 1 month. Here's all the cash. Guys, this was sent directly to me. I didn't have to close any single person that sent me this money. The system has handled it all. Like I said, is I plugged in, took a leap, I joined, I followed all the instructions, and then this is what we're seeing is the result. So, I mean, as you can see here, if you ever wanted to know what $21,000 looks like in a single month, this is what it looks like, guys. It's just gonna keep getting better, but this is my first month with the Cashflow 101 system. Really appreciate y'all checking this out. Super stoked. Y'all have a good one. What you're seeing right here is $60,000. Did you know the average profit on a flip is $60,000? And ironically, $60,000 flows through our private lending portal every single minute. So by the time this video is over, $120,000 would have flown right through our portal. Why are so many real estate investors coming to us for private money? Because the banks suck. They don't like lending to real estate investors. If there's any repairs, they're going to say no. I went to the bank and this is what they gave me. They said, Ross, fill this out and we'll let you know if we can give you the money you need. That's going to take like a month. Real estate investors don't have access to that time. With private money lenders, your credit doesn't matter. We don't need your social security number. We don't have to do a credit check at all. All you have to do is click the link in this video. You'll be taken to a simple page where you can tap 10 buttons to see exactly how much money you can get to buy and flip or buy and rent real estate. Listen, the market has never been better than it is right here, right now. We're a technology company. So when you tap the button in this video, you can get direct access to private lenders who will come out to the property and write you a check. There's no banks, there's no brokers, and there's no BS. It's what you need to get the money to buy any investment property, whether it's commercial, residential, purchase, refinance, everything you need can be found simply just by clicking the link. And listen, maybe you don't need money right now, but click the link anyway. See what options are available to you. Plus, if you don't need money because you don't have deals, at the bottom of our page, you can easily get access to investment properties in your local area. So
The money's on the table. The opportunity is everywhere. The ball's in your court. Go ahead and tap the link in this video and you'll have access to everything you need to find properties or to fund properties.